Миграция бул жумушсуздуктун айынан бир өлкөдөн экинчи өлкөгө жумуш издеп баруу. Миграция бул бир өлкөнүн жарандары жумушсуздуктун айынан бир башка мамлекетке элдин ооп кетиши. Central Asia in the 21st century. This segment of the fabled Silk Road has now been transformed into developing countries. It is a story about mobility and transition in this part of the world. Formerly a constituent of the Soviet Union, nations in Central Asia are taking a new shape. In countries such as Kyrgyzstan, this change is quite pronounced. Kyrgyzstan was part of the Soviet Union for 70 years, before it became an independent country in 1991. A breakdown of industry, trade and welfare systems quickly followed this transition. There was a complete collapse of collective farming and related systems of production. У нас было два полюса развития. С одной стороны, это не имеющий аналогов центр, промышленный центр, это Бишкек и его окружающая агломерация. Вот. С другой стороны, это периферии, более отсталые, значительно более отсталые периферии. И главным образом, все наиболее выпуклые пороки периферии концентрировались в южной части. А она, как известно, густонаселенная, вот, очень высокая плотность населения, очень мало земельных угодий. Вот. И именно эта часть, она считалась в некотором смысле более отсталой, чем северная часть. Consequently, people began moving to bigger cities like the capital, Bishkek, or to Kazakhstan and Russia in search of work. This relocation was a dramatic event, and it changed lives. Sayakova Apal lives in Ilaytala in the south of Kyrgyzstan. She was born in Ilaytala and never had to migrate.
But her daughter Asel shares a rented house in Bishkek, hundreds of miles from home. Like many of her friends, she moved from home to start trading in clothing and accessories. Her shop in Oshbazar supports her parents and finances her studies. Ay demişti şey, hem çoğu kaçtı okusun bitse gelşet de bar bulduğunda tımşa çatır. Uydu başta özü yoldaşım salgan. Uy başta baştın ele. Anam kızlarım şu işte olacak özlerine özleri okup bilim alıp Allah'ızda okutacakmış. Anam hem bizge jönötüp duruşat. Bu uydu yolda oradan berişti. Berişti şu kızlarım tuttu. Asel is among hundreds of others from the south of the country who work in the wholesale and retail markets of Bishkek. Asel's friend Nargiza is also from the south. She too has a shop a few rows away in the same market. But there is a difference in their stories. Nargiza runs the shop with other members of her family, and once she closes shop, she can return to her parents' house in the outskirts of Bishkek. Nargiza's father, Mamash, left Elaitala in the early 1990s. Aldığında gitken komiserlerde eski satmaydı. Bizde şurada dinle bak, negizlik, bak mal çarpasını köp karmaya жүргөн bizde. Bak aralaş farkında neme içinde erteginde oldu bir. Kreskene geçke tura geldi de. Kıynalып baradayız da baldarından kıynalып baradayız. Oşo üçin oşo жерде малдардан satıp anan keyin birinchi men kettim barıp indilerim istedi de oşoga barıp anan keyin kelinçegim alıp bardым. Yine uyga işledik de kırışacaksa. İşte turan gelip aldık tabi. Bunlar da laytara da götürüp geldik. Yani bir mektep girdik. Şimdi burada taşı. Oşo hazır giyin bilinir hatta Rusya varlarındaçı. Hiç kim hükümet kararlarını bildim. Tuğanların janagında bir-birine ança demet özümen özü bolup kalганын bildim. Baldarың үчүn даже ошо özüm bunu bayaqı nevlerine çeyin özüm tavşına gözüm jetti de azırkı zamandaçı. Hiç kim hükümetten jardam kütpeysin. Şunu bildim de men şunu bamdap atam da. Baldarıma da şunu düşünür atam. Hazır uje çakında лекtеңде bir sürün эле. Мындай бола койбойт, өзүңөр кетет болуш керектигинде мындай болуш керек ушуну айтып бамдап атам да кийинки күндөрү. Силер ошондо кийинки ошондо оорудап да. Ошондо балдар үчүн гана кийин ушунда ойлоп окуттук тиги өзүмөн өзү болуп калса, кыйналбай бирөө көз каранды болбойт, туугандарына же башкасына жашап калса деп ушундай болдум. Жана кызымы дагы ичерттен жанагы мединститутка деп атабыз, билбейм, андай анан эки процессибиз бар. Нормально пока ушу нормально азыркы алдыга кеткен жокпуз. Артқа кеткен жоқпыз. Өзімізбен өзі де біреуін ашырған деле жоқпыз. Ушундай болуп да жашабыз. Kubatbekov Misha and Kubatbekova Turganbu live in Elaitala with their grandchildren. Their children are away, working in Bishkek and Kazakhstan. Çoğayğında alıp ketişetti mektepke, oşa qoqtağız деп atışadı. Andan keyinkilerin balasını bakıp kalam da kayra.
Bular tapşırıp berip. Eger okuy turgan bolsa. Öz dile aytып atat. Uşak okutam deme. Kızı 5 yaşar olsa eksikten okunan. 6 ayında baktım ne bileyim kızım balasın. 6 ayında. Kızım balasın. Bulardı daha şunday. Özlerinin apaların ata apa deydi. Bizde çoğun ata deydi. Şuraya hazır appa atarız. Hazır em apa deyip atışır. Ondan da esterine gidişir de. Hazır aytып atan da. Senin atan kayırbek bolot, apan gül kayır bolot. Biz çoğun ata olabız deyip. Aytып atasını ata deyip, apasını ata deyip. Kolunu kitaptı o zaman. Bu kim? Bu Dastan. Dastan. Dastan? Zahir Gulu. Bakıyer Nura. Elaitala has many such stories. Былтыр биздин эсептеп көрдүк, мындай предварительно 20 миллиондон ашыгыраак акча келип биздин ушул кайрылар. Азыр мында караганда көчөлөрдө байкап атсаңар, заборлорду ар түрдүү кылып заборлор салып атат, башка кылып атат. Теп ошолордун эсебинен, өзүнүн тамагынан, башкасынан, кийиминен ашкандайынан жасап атышат да, туурабы? Үйлөрдү ремонт кылып атат. Былтыр 65 жеңил машина, 61 жаңы үй курулду да. Бүт эски үйлөрдү оңдоп, böyle үйлөрдү оңдоп алып атышты. These are only a few things that money brings to Elaitala. It brings other changes too. Southern Kyrgyzstan witnessed large-scale movement of people and goods along the ancient Silk Road. There is also a Kyrgyz tradition of seasonal migration from farms to highland pastures. There is something different in this particular epoch. Now they travel in trains, buses, and cars to work as construction workers, cleaners, traders, waitresses, fruit pickers, and farmhands far away from home. Where they ought to go and what they ought to do is dictated by the prevalent economy. Bu жерде, например, мен техникум өтүп келип, бул жерге иштейин деп келсең, например, 91-жылы союз бузулду. Бизде бүт жерлерди жеке менчикке таркатып берди. Бош калдык. Жумушубуз жок калды. Например, үй бүлөдө биз 7-8 бир турган болсок, например, азыр мен ушул жерден азыр өзүмө 7 соток үй салган чек ала элекмин. Бекер жүрсөң акча жок. Азыр ал мезгилде буудай эгип кыйналганбыз да, ун жок. Аны Россияга кеткенбиз жумуш издеп. Азыр у нас бардыгын иш табыра албайсың да, туурабы? Билебиз да, Кыргызстанда иш жок азыр. Эмнеге кармасак, аларга иш жок. Кетип атышат. Эми негизи мындайча алганда биздин айыл өкмөттө, айыл өкмөттө азыр 10 000 киши бар да. Бала чака бардыгы 10 000. Мунун ичинен азыр где-то сыртка кетип иштегени 2,5 миңге жетип калды да. Былтыр 1962 болчу да. Эми мунун кетип аткан негизги себеби айылда жумуш аз да жок. Жумуш бар, бирок айлык мындай эмгек акы жок да. Баштап. Иштесе болот, жерлерди иштесе болот. Бирок жерди иштете турган баягы неме техника жетишсиз, агротехника жетишсиз. Жанагы агрохимиялар жетишсиз, удобрение деп ошондой азык заттар жетишсиз да, анан жер
bizde az жер, böyle toğla. Ana mal menen hareket var, mal var. Onun için sırtqa yetip iştep atat çınında. Sırtqa yetip iştep, kebiri barıp жақсы iştep kelip iştep atat. Kebiri takır iştey albay kalat. İştey albay kelgeni var, kelbey kalgan ballar da var. Şunday boldu. Fakat bizde cumuş yok. Ne bulacak açık agro işleyin desen su yok. Koysanın başından 340 olup ataktın o şeyden olsun bu canım. Plak çapta attı. Ben evde sana bunday buluverse yaşlar kalmaya kadar. Fotoğrafçılığı daha geldi mi? Daha geldi. Hazır. Escaping the lack of opportunities in rural areas, people find themselves in the suburbs of Bishkek. These suburbs are conveniently close to the big wholesale markets where products from China and East Asia are arrayed in long rows. Я вам просто пример приведу. Один рынок Мадина, на котором 1000 с лишним китайских граждан, преимущественно уйгурской национальности, из Урумчи и так далее. Но они привозят материал, вот, только налоговые таможенные сборы одного рынка Мадины в год больше, чем золото Кумтора или энергетика Кыргызстана. This transition can be relatively easier for men. There is a disorienting silence when it comes to women, on how they conform to their roles as mothers and wives, even as they contribute to the household, national and global economy. The unpredictability of the labor market constantly demands that women improvise and adapt their lives. The hardships in this process are enormous. Women who remain in the rural areas have their own problems. This transition, with external and internal migration, remittances and legal ambiguities, have influenced Kyrgyz society in many ways. While money is welcomed, there is little attention paid to the lives of those who earn it. Even as the economy demands flexibility from people, national laws and policies become increasingly unyielding to all involved in this process. Ну, как известно, это, конечно, привело вообще безаналоговой уязвимости, незащищенности трудовых мигрантов за рубежом. Почему? Да по той простой причине, что всегда неподготовленная миграция, значит, основная масса мигрантов, не имеющая правовой какой-то информированности о условиях пребывания, осуществления трудовой деятельности за границей, поэтому они были уязвлены во всех отношениях. Они попадали в очень тяжелые условия. Это можно рассчитать и незаконный вывоз, это и самое элементарное рабство. Kuraklarları yaşarındamda. Kvartrant bolup tıyının tölüp atat da, bunun erkin yaşay alışmaydı kendi. Üstüne kontrol, şu hazayında kontrol da. Yok, hazayın kontrol olsun, sonra olmaz. Yok, normal svetin jağı alışmaydı kendi, gazın jağı alışmaydı kendi. Anam niye yaşadı? Kvartrantın tölüydü kendi, hemen içinde. Kontrol da durat kendi, azırak jağı, svetin döçür, ne deyip, unday deyip durat kendi.
мен kızım айтып атты, апа biz эми кетип калсак кантип жашайбыз десеңиз, бир жылгыраак үйгө көчүш керек болуп атат. Эми бала менен жашайт да. Бала менен бир жылгыраак үйгө көчүш керек. Анан мындай эле мындай жерлерди дейт, жанагындай кордондор менен эле тосуп коет дейт. Ошону эле эптеп эле анан биягына бирөөлөрдү чаптап алабыз дейт, гүлдүү кагаздардан. Анан үй кылып жашай беребиз дейт. Бүт эле квартиралар ошондой болот экен да ал жакта. Ал жерде негизгиси ошо биз бул жактан баргандан кийин прописка маселеси болот да. Прописка турбасак, ошо жолдо патруль, миссиялар ошолор тосуп эме болот. Эгер жок болсо камоого да алышат. Кайра өзүнүн немеге черный печатка басып атпа. Кайра өзүнүн мамлекетке депортация. Ошо прописка мисалы 3 айга же 1 жылга деп тургузуп берет да. Анан ошол бүткөндөн кийин уже дагы кийин улап тургузушуң керек. Эгер тургузбасаң штраф салат. Анан өзүң жүрүшкө кыйын болуп калат да, касып жүрүшүң керек же болсо. Бар эми баягы мамлекет чечип неме кылган менен алар баары акча алып көрүнүп калышкан да, баары болсо деле тырыштырып ала беришет да ушундай. Ал турган пропискаң өзүң эле мындай жашап нары бери баскан болот, анан иштегенге болбойт, жараксыз дейт да. Despite these obvious hardships and imbalances, younger people manage to feed their homes and economy of their country. But along the way, they also begin to appreciate the advantages of urban life and become pragmatic. They see their futures in Kyrgyzstan, but not necessarily in the rural homes of their parents. The older generation is still uneasy about long-term separation from their children. Some hold on to a hope that their children will return. Others are resigned to the fact that the youth may not leave the urban areas. The mountains, valleys and pastures offer solace of a home away from the harshness of urban life. Yet migrants from the rural areas are less likely to give up their houses and lives in the cities and return home. Огромный чоң эм алып келип атат акча. Ана мен ойлойм, бул временное явление, ал постоянно яктан үй алып, же эме кылып, постоянно место жительства болуп калбайт алар. Просто жанагы эме үчүн алып жүрүшөт, 1-2 жылдан келет бар. Мен айылга баргым келет, сагынам, только баргандан эле кайта бияка келгим келет. Жашпызда. Айылда мен теңдерим эч ким жок. Бүт досторум бияк болсо айылда жалгыз туруш кыйын. Айылга барам, ата-энем менен учурашам, 10 күн турам, анан басылам. Жаштар жок да. Айылда жаштар жок. Айылда 1-2 биздин одноклассниктерибизден 3-4 эле бала калган да. Алар да кетмек, просто ата-энесин вынужден караш керек. Мен баргым келет, балдарым баргысы келбейт азыр. Мен барам кудай кааласа, буларны үйлөп коюп, тиги кыздарды окутуп коюп, анан та бирлерин үйүп неметип коюп барабыз да, биз барып, тиякта жашообуз бар, малыбыз бар. Чоң bundan bir аябай жашына үйүбүз бар. Transitions are often difficult to comprehend. In such situations, migration is not a sterile definition, but a metaphor that captures the fluidity of identity and experiences of the people of Kyrgyzstan. This is a story of the tensions between their dreams of a better future and the unpredictability of real life. It is a story of coming to terms with change.
өз жеринен кетип башка мамлекетке баруу. Миграция бул элин жерин таштап башка жака кетүү.